Canada Japan wona call Dr. Mahmoud Bawumia ho sa wona ni ko negotiate okwaya wo say abane de opese ojai na Bawumia ne wonko agreement enti time Bawumia rejecti offer no ana Canada di America ba bontin say ene ma meni kan mfantum say wo mo frɛ me say menye bribe $800 million sana asɛmnetie but because of say or rejecti Canada Japan ne quarrel proposal na de koye no na Kennedy say wa rejected the medical wo media no so na makwa ka kire Ghana centralfo anti say ne sachofo na nam say presidential aspirant no ko demanded $3 million free no one first karamana no say sofo na bohu say ontimi nhyam kom so ma Kennedy Japan bi because wo hu say odi hu akura video beba ebe pia bontene ba bi okoye e na che say ye bisa no presidential primaries no wasema ontimi nkasa bi sa so ya papra u video da ba bi okoye a u se Canada Japan ma $1.5 million and to be ma 3 million no Abusia Kwame Bafo Abronye ya Blue Regional Chairman Edema NPP Amenokuno Edi secret we abetuga adefa Honorable Ken Akompeko Japan wa watch say Honorable Ken Akompeko Japan ene Dr. Mahamudu Bawumia echo negotiation bi na negotiation no ankwanko CP amfa ma Honorable Ken Akompeko Japan eno nam so bi na Honorable Ken Akompeko Japan aka ne hontam se tie bia NPP party no obegunu negotiation bay and I want Dr. Mahamudu Bawumia ekoye munchemu and I made eba besuma mesa also me as rabat so e dia mame e too much GH ya na for notification ba on account so upload ni to be one first person ya wo sa ebedi kan aka na maka wo say e back setera and na asomasne amamdu dwedi e bro back setera e dweko a wo ton backs quality leather bags and a woman at home or more caswa kakraba omni KFC no and a edi enhwe ni mo numbers no go screen as wait me afa na woni wo mo edim ko bag bia wo pe bia wo mbenya bi e de ama kala bia wo pe ni ba bi kura bia wo ko bag so wo mbenya bi e de ama abusua se yebo e de ra ensem no mu de Kwame Bafo Abronye ne mran din no ene Abronye no ye no regional chairman e de ma NPP amanyoko na for some time now ne ensem bia wo keka no Ghana fo bi e kire se NPP party no anhwe ne ya Abronye e de ne no ebegu party no na so ka me say ensem no eya na wo ka wo mo ka ensem de form no wo mo ntimi ma bonten e me ya no te bi e kire se ne ensem na wo ka na ebeye no na no kura kakra bi wo fi se ya na bi se bia no eja e na firi ase na we ensem wo de ababetu bia jafa Honorable Ken Akompeko Japan ene asofo bia Kwame Bafo Abronye e kire se enkomhya wo mo hye edama Ken Akompeko Japan nyina no e sika ene wo mababeji wo kire se Honorable Ken Akompeko Japan ekọ Dr. Mahamudu Bawumia ho ena woni ne ko negotiate na wo kire se ono kra no sa presidential race ni kwa wane se wa na adwene se obejai nti won ko bim se ka be ya Dr. Mahamudu Bawumia enti na se woni ne ko negotiation se onu Ken no esi fom Dr. Mahamudu Bawumia enko ne mom se wo kode a every year bia no obema no contract na busia sika Abronye chese Honorable Ken Akompeko Japan eko demand every Dr. Mahamudu Bawumia ho no esese wo de waso ekoti enye no kwa afei asofo wo bo wudine se eye sika no wo mo giye edifi Honorable Ken Akompeko Japan ho ana wo mo share enkom edema Honorable Nyabusia kam ho ne ekoti sansam no emra ye ba ya bede achi enkom o Canada Japan wona call Dr. Mahamudu Bawumia ho sa woni ni ko negotiate o kwaya wo se abane de opese ojai na Bawumia ne wonko agreement say every year bia no so no baba ye president ya obe oma contract ya esom America sika no $1 billion na Bawumia ka tere ne say political party enya ba akofo na ye enti me gitum say every year bia mama contract $1 billion ni pa foforo so aba meye campaign na men elections ya gitum say every year bia no ye kwa akofa sa contract ni seska because mine nyina akora no yetimi kwa IMF ahontire nti kwode $1 billion ama ye ka se ye mfa Ghana fo adwuma na wo no waba wo continue me na won sensan krata na gibi koto danum na me ba ye president ya every year biano ye ma different contract ya ukan boma ebeduru $1 billion enipa na onama oso odwene mo ho no na yewura Bawumia empekasa enti Canada Japan hun say Bawumia ye gentle say
enya de so obeba abonten aba be ka sa asem no enti time Bawumia rejecti offer no ana Kennedy di America ba abonten say ene ma me nika ne mfantum say wo mo frɛ me say menye bribe $800 million sa na asem ne tie because woni Bawumia kokodin kwama o ma abonten ma meka etre so wonte ye papa bi eye baanu nkomo na woni na die en baanu nkomo e baanu nkomo but because of say already Kennedy Japan ne quarrel proposal na the koye no e na Kennedy say wa rejected the medical wo media no so na makwa ka kire Ghana Central for say Dr. Alhaji Mahmood Bawumia frɛ me say oh ma me bribe $800 million na ma wa no se $3 million no dollars no se sa scan da ho na se me wini primaries na etimi de me ye campaign 2028 nti ye da metama wo nko ama ukodi me was $3 million na MPP polling station executives me kwa kwacha ma omo se manya kura na omo mfa nto aduane ni na matam trim nti wan fa ma no nti se ne sa chofu na nam say presidential aspirant no ko demanded $3 million free no wan fa skaramana no se sofu na bohu say ontimi nhyɛ nkom so ma Kennedy Japan bie because wo hu say odi hu akura video beba ebe pia bontene ba bia okoye e na se ye bisa no presidential primaries no ho asema ontimi nkasa bie na da obeba betena se in the spiritual realm no onyame yi kire me say honorable Kennedy Japan oh Jesus in the spiritual realm no onyame kasa kire me say ma hu say edom dinachi na edom no eso ya ma make kasa ansem no wa de ma make kasa ansem no e wo krom ha until video da ho sao so ya papra u video da ba bia ukoya u se Kennedy Japan ma $1.5 million and obi ma $3 million no abusia abonye nsem no ene yakwakuti na we Ghana fo bi kyerese se ye nyina yakwakusi aka na wo mo hwese na Dr. Muhammad Bawumia na ho kekasiti se na eni ase abre se ne wa wiata so se tie bia no NPP party no ba be die nim no akwakopra mampeni na konwa na di no na se honorable de sa offer we aba beto na so oh wo se nkanya de oboba to ogu fi se wi so bia no we wo so ogu no ma wo pe we no enka eye offer ka emre kwa de ma Dr. Muhammad Bawumia tin nsem a abonye kan no kra ben pa ene wo se ka no kra de aka we se ka honorable kana kumpe ko Japan ka wan kasa mbru aka Dr. Muhammad Bawumia ebeti ase say ye na Dr. Muhammad Bawumia anti ase ne kyerese ensem a woka no nokra bia enu na so busia we no eye ne nsem ya wa ba be kan no mabi ni sunu say ye hwe behwe say honorable camp no ba respond to nsem abronye airkin ana so mbubu omani aguso aka say we no eye nkeka akwanti no mu yi omani e de free mu we no no ene ensem ya ekoso e wo honorable kana kumpe ko Japan the camp Dr. Muhammad Bawumia camp ya abronye edi to dwa ni bi na mjaba be so ma mesese won so obejawa dwenche e wo comment section ho ejama na fe wo mi subscribe to so too much GH all the social media platforms so ko too much GH o subscribe na like no share na afofo so enye bia hwe medin e the dark gold wakra.